basivalela endleleni emshana womnyanti ngibona sokhala laba bantu basivalela endleleni emshana womnyanti ngibona sokhala Yakimna udliwe intoni udliwe intoni wakala kangaka semnyama 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 Washo ngaphakathi madoda umphuthulo wadicida uyaveza onto efesile bakhala abantwana bathi lavelela uphuthu kadoli ungengqina ubhoya zonke into ezinhle inkunzi ababeka amabalabala yaphenduka amabalabala umsuthu umshangesho umnqwana upapha umalandela intombi ithindizele ndiphezulu madoda phaya American RDP i-rush hour ndiphezu kwayo ucawa ndise-rush hour na studio record ukhona uPhinge Mjeni walela umfana Flagstaff ukhona usiko lwezitsha madoda ungathi ukhona nje best yemavusi ukhona mfana ukhona King ukhona Sikho unguSikho noba ungusiko eqophoza madoda ebizarre ntambeni babheki yemavuso ukhona mashila chila udliwe intoni na wakala kangaka semnyama udliwe intoni na wakala kangaka semnyama udliwe intoni na wakala kangaka semnyama udliwe intoni na emshana wami yelele wemshana wami yelele ngakula kanzima mshana wami andingapendili kwala mna ngakhula ngandikelwa ndikratha nabanye abafana mani ndakhula nganditipa ndakhula ngandiselusa ndakhula nganditipa udliwe intoni na udliwe intoni na udliwe intoni na udliwe intoni na wakhala kangaka sowusemnyango wakhala kangaka sowusemnyango wakhala kangaka sowusemnyango udliwe intoni na udliwe intoni na Sikhuluma sensize esebenza 48 hours special samangutyani mangeza saba lithenjo besibula sephiya nje sefugala amakhala kutesa uthungene ngafuthe enyama inkinga manje sabo butirha ithe ulwandle COVID-19 zokusanitize wemntanami okay alright sibiza sile eNorthwest manje irush hour istudio mungasazi ilocation yebo yes udliwe intoni na udliwe intoni na udliwe intoni na udliwe intoni na wakhala kangaka sowusemnyango wakhala kangaka sowusemnyango wakhala kangaka sowusemnyango udliwe intoni na udliwe intoni na abantu bafuna ukubula ikhalela lento phela ngathi manje sendeleni bafela abantu